Bismillahi rahmani rahim. Watukufu atawsamaha hazla dakika ule za njeza armo katika o renikana kara magardoa unjia po sararu kamil imma hu kasna sararu na dakika mirar na ne ile za hun Faransa kare mikani imedi karudere ke bazima iliri moniseni mbabu unafiki ulona wayanyaso he francase ulawana ne hadisi helesi wala komori la maore lumambiani loka wananyasi kwa tina wakati uzima waparu hafili hayesu la maore na hunungwa huntuka hari uongwa wodu wanza uzima handani wa komori si angalia harumae e communique ya ushi yafaniwa ni Ahmed Hassan al-Barwan zamana wahe e francase si somo tirejeza ikaya ngabo chokabo njashira Paris amjone sheleziza shanjona babahanu wananyasi wanu waambiao ya Mfaransa kazia zofanyao maore ani na njangala ani kabati na paragraph mzima hauna frazi mzima wananyasi wa he francase wambao ngoma opoza wambao azalingu yengoe ema enti azalingu ahuze maore azalija wananyasi wanu warenga frazi nzima njayona wamba ukaya ya opposition hauye francase ya komori ngaruhambia au Mfaransa kaiza ufanyao maore sinjema na wezi ya ile nungo mwando ukingo anyasi engeo kawaitia ridwele waka abantu kwene nungo tamishao ridwelewa kwa nyasi zilungo zinga zo tamishao shawanzi ha communique yaushi kilona mbabahanu ba 9 paragraph yani abo ronauka ya yo kijana muziki rasuli yabo cha muhimu kwanza uwaze ze phrase wazanza banu hauze espace wazihanti andisa phrase ya mwando wanda tatimizi wafanya espace waandisa bili wafanya espace donc kaudu wazanzizo bayamuna mtume tangalia nione baba hanu wananyasi wanu waonise ukawo ngwala umu ezinongo Mfaransa zifanyao leo mwabwa zala huze maore haya shana utwanzi hakaya na abo sisi baada yuzi wangaruhambia ukaya zinongo ufanya ubo Mfaransa mane sala maore zia kabati wahafiliha na wanza yezi umuhimu wa hao anazali hatrahi ngalazimia hukumlwa amuzi subarwani yema orere paroka niyo tundai si wanaho wanashewaho garuhuzi sao bakweli rihom ani rihomo zalwa sharangu 75 mwarenge independance hata leo yema ore rikani yo tundai rango independence ya rengo
yawe Komori horende ha independant wa Faransa warumia jilamvu warengele swallo hata leo kabati mnujwa makaya rir raisi fulani hawahia kamala hakawende sema ore baja raisi fulani hajamfa kwai ani hajai ni kem Faransa kabati wananyasi wanu eshawafilisa azalia rohe wanjie shakwa jafili hana isiwa kwa jafili hana hamuyanti na mrejei harume komunike aushi yanti wani baruani nuandroahe na Metro Mahmudu na mzimba no wanyawe mwende mwangaleshe ni kama ntuo nando shirika ntuo nando kwezi na mwende mwangaleshe shirika ntuo nando kabati mbaba hanu wazima wananyasi wanu warenga wafanya usubuti wakondamne zenongoye Mfaransa yafanya watodunga banazali hata mwangalie omusoni hasibabu ndizo ngaruta hao we Mfaransa uziyeho sutene azali haimbu ngana uziyeho sutene azali ujauri sutene sisi yele ngoni banda woni sema azali banda uhatrahi afanja wetina bahanu wazima wanafiki wanu wahasharati wanu wahefrankase wasubuti wanzi haukaa banuna bezonongozinu ngaruhambi yawe Mfaransa ukayazia stop leo mwamba azali hamba wandu walarejeziwa yemana nyini mwaturenga wakati mwanzi haukayanga ruhambi yao ukasisi wasinga dosi harazi ye wandoka na huta wale Komorinia na mzambao nezo chindabu na tusonte pia shakamnya subuti kamnya zamba kamna uzamba mbali andrabo na unafiki chamnya simu akaujalia mjamko ufanya komunike ya ushiandrabo ya upashe ukani mpanishewo wakumorua mrambu wani leo wakumorua mrambu wani leo ukabanu ni wandu waushi ngamrema mndu shakamture ani ngamuyenga wo mndu mwili zeka mtwanza faida ya hekomori ya komunike ushahidi ngobanu ngabo mtahoni ni wandu mshangiro wandu wanu mjemrambie mabahanu batima banu wandu wanu wulise hamu ya hao ya kwanzensinu ya komori azali haizo karuhuta habo Mfaransa mwambe Mfaransa hahuliziwa emaore na azali emana mtsomba irejeza hindu mana mtsoma kakati ya kubali hindi mana mtsoma jawende na ukaya kamde yani nyinyi ngamndoka ngamomba ndrabo abongena rent na mrent unafika hata ngorambi yangu amoka na rangalie article 54 alinia ya sharia Shazali sharia Shazali ngashi shine sharia Shakomori shina ni sharia Shakomori shangwanzo ke kwa tushukubali shangwanzo shangaliwa mwanzo ke kwa tushukubali shangaliwa sharia Shazali ai babanu azali kaja kwa bahanu huza nyoti mrume Komori kamjashina marejezele sola maure banu ojirole samrabo nrabo azali hazamba tenange clear so tingarde juwao kakawati ani karna ushindari range maure avu omona Faransa ingeza discours za hona sozuini zodala wo jokai jahale
rahaza lejana na president 99 rangu yabo yujo kaija shahindi nyinyi bada mzweka wa Komoro uhadaliha na mwanzao mje mhada wa Komori ikebala wa Komori ngwadua zao haukuwa tujua yabo ya article 54 mivumbo oyo yamba muwa he daula le symbol ya huzima wa taifa yabo lazima nyinyi mtende mhukumlwa hakaka mtu stehi ya symboli ya he daula abo barwani uandu wa mwando wa lazimu wa rengwa he article 54 inu danyi frenkase hauka hindi kamtu stehi ye symboli ya daula yeye ni dhamana wa huzima ni mipaka hena mna kubaliwa ni community international ono hena mna kubaliwa ni community international wajau no uzima ohiensi yera isi ya haja ye maore ya roho mho na mfaransando ya hopande uo emara iswamira wanonti pia ya bwadra hiensi hakabano ngoto angalia article wa somobahi shabo leo ngarambia we serikali kawana nyeso he frenkase ngelazimwa hukumlwa he article 54 baada watu ustahi symboli ya taifa yende arbitre ya mwe daula kwa ndo ngo tsona ba minanya abantu ilimwele wendo ya article itsawino yende arbitre yende wendeso omwendo wa daima wa hizo institutions za hatu yende himilio eze mi kontimi hu ya hiyansi ne mionano ne mitsanganyiho ya umushiliano wobonze yende gara waheze trete waheze accord international yende ujo hansi yaendese ye politiki ya hensi bonze yende uhonsi ambassadeur harmeze ntizonti pia yende negocie arbia ratifie ze traité de moi he daula yede moi he gouvernement hasabu ndizo yende u traité yaendesa ye politiki ya henti yende uzingaro administration publique yende wendeso e pouvoir de réglementaire yende unome wando hazi maraia ne majeshi
Shimwa daula ya ujwa udelege nusu ya pouvoir harumema dhamana wa serikali na boma mambo du gouvernement yede mwa jeshi ene responsable head fine yo bonze ya mwa daula ngena haki hanza ya usamihi wangu abote so article 54 pia sejamna bakarangali article 54 alinia ti somo pia ba huwa ndo lazima hukumndwa article 54 dawe mubaruani na metro Mahamudu na metro Mzimba dani mwandwa he Frankase akanga mwanzo kamsuste hi article inu ngampawshewo esharafasha henti shukari maureke twende swani komori keja parokaya ngarabo Mwenyezi Mungu ikaikambwa menze muradaza alizo hadisi wandu juwa yo uzamba izo anziha izo yotwanzi hayamba izo njanziha izo karjamba bazima simwambianuka ekamnoni sale katiba nyinyi mwalisinye ho ambasadi ya Faransa Moroni wakati wa sambi izo mwanziha abaka kalonda angalie wananyasi wa harimo uvundo wa communique wa partage leo mrachone kaandwa lona nyora zaezi tachwanwa nzaonsi kwezi yemtwamba Mfaransa kurondo nai Mfaransa jam halafu mnye msubuti mwazi hemenya tomweso ngwata hao daula Faransa wati sutene azali kwa mbedingo ngwanzao de convention azali azisinye pia dene Faransa zanyulewa yeza homa rais wandu ajibali yabo loza hamwa mbioni hakabanu za leo zinkarzijwa unakomoro ni kamtujwe za bira kamtujwe za isambi kamtujwe za ikililu iloza ha maji izo convention za mazaha maji kwezi mazaha maji halafu hilo ngona senyora za usuramba kabano za lingura rwemishinzi simsomiani article 54 ya heshari ya shakomori ya bozo nongozino pia yo dhamana ya hizo kweli yo gara ya hahe yende lazimu ya hadisi ya onemba bahani balo amani hafaida ya wakomori ya tawe na ndongo za mabaya wakomori watiulane hakaba nda hakarata nchida za ushindari wa nene Faransa karitina na mneti bo opposition ndabo abonga ngamparo wakomori warejei eze tsavu zanzu hani baruani ekakwele danzi ha chama mbola le majuristi wa hao na mrejeze tsavu baruani ya zanzi ha mwene mwazi some yazitamhono na ramezi tamhono ba mtsami keda zanzi mwene mwangalie ombaba hanu wanduanu wafikiriwe komorinda ba ombaba hanu wanduanu warema we Mfaransa ndaba ombaba hanu wanduanu tayari maudu wa Mfaransa ka tija undaba kabati omumwa hawa azali na rohe wanjie banu mkabo mfanya rele mwaikaza rele kiraswit yabo mfanya diza kamja hunda dala maore kamja hunda kwezi kamja hunda dala maore aba msijamna mdu hada wa komori nuambia minyanya baizo tsimwambani karikaha rikaulinda riparona uskuzima bahe communique ambia Mfaransa kati jau
ule wana na opposition mbo serikali ya hamba kabati leo inu buraishi magabo communique ya hefren kase rilindi riche kabese banu harme communique hiyo ngoja subutu ambie mfaranta wakati haki zofanyao kabati mabahanu bazima bahanu ikayo ito kanso shelea na wakimnona beka yangalia frazi fulani mabahanu fulani kwezi wanu kabla urema azali ngelazimu mtire mreme yaribu haiche si wacha hatu kamjazifanya kamnauzifanya kwa majindu kamjazifanya kamnauzifanya kwezi rimuziseni etra hizo afanye handai dai ngabo mvurano watsimbili zivura nao zishinda nao wenda mama hadisi yabonge wa hadisi ambao sisi karauto kubali chantage chamana kamzao mele mtoze kamtuzia farahanu wahida wala farata ambao sisi garanda galia ngatofa ndarubata yemelinje ili prene kabati mabahanu banu encore une fois ni wando mamboka ya wandu watona makartasa la maori ngotoro jeziwa na mwangalie tena mjemna bie mtona mabahanu banu mtuona mtuona yabo bwakomori kwezi wana nyasi mlidungao uwandu wanungo jukora mbya hindi rireje article 54 mwamba jerangalie emanongo wazalia irwari ya hindi ya kwema rais wa Brent inoti pia na para hukum lo anta kwa trahiensi bakabatia Ruma le sola maore la haja kabatia Ruma le sola maore la rejeziwa kabati not kwa shida na Faransa samahani kabati masirika komori ngarashele yao mvurano wakaya baina ya Heles alilo baina ikilulu ni dawla ya serikali kililu so komori ni dawla Faransa watu hisa wandoka urejeziwa wahadisi ato mwiso hindi wahadisi wana faida wana visa jau wandoa rejeziwa anajeziwa sambido men kwezi yabo kamna koje mna bekara zali hatrahi tabarreje article 54 mayamba tainu goban kwezi eshareha 2018 katama ukaya rais wa daula ujovotiwa heshareha almanishinu ngelazimuha warakifu ani yema daiti hisra hay Faransa jaj yema oreja rajai ya wengezo ngezo zamba ayabo on azali hatra kaizang bai namno kajamba namna hiyo abengo wan lazimu hukumlwa na bodondo maraje article 54 bobarwani na metro Mahamudu na Mzimba danyi hakaya ni dem doti yauna ufedhehi ya semboli ya hidaula kwezi ngamozo mjeno ngoja tumhusuni keza manazo azali kazali hamba kaya watije yode garana hai kama na waje
nuati tambihe yo dhamana ya hahe ya boti dhamana ya zalibahi yo dhamana hae maraisi wa daula yenyi maplanto ni bamba reje artiklo inu mwamba reje risomo hata ihisa yenga mndu lazima hukumlwa hamade mndu poshe we shara fashe daula dondo marive har artiklo 54 كيس عليكم السلام وانا ما تكف دون رمار رجيز artiklo 54 shagab admin tuona barongo baoni saw kazala kusema orebano abange hafanjao kabati mabahanu bano akaya mwirejezo kumarimushi msijo hadalwa sainu jinde sharia shivumbulwao tashinu Chine sharia sha 2001 23 décembre 2001 da chez nous révisé en 2009 révisé en 2013 révisé en 2018 ta chez nous mambari rechei rangali article 51 bazali jawazali rerejei bawandu wa mwando wadharawu wamenyao waposheo warwali yao article inu dani francase Siyamba wallahi kamjorete mwitahe some bwamba ni wastarabu mnazora fungua mazina article 54 ligne 1 le président de l'Union de Comores le président de l'Union est le symbole de l'unité nationale. Il est le garant de l'intangibilité des frontières telles qu'internationalement reconnu ainsi que la souveraineté du pays. Mabahanu azalia ya bahana ndaba katiba ndali azalia sinya bakaya maureti Komori babahanu hindi kwezi namrenso mnyanya namrambie namdeleze kwezi baboli somo babahanu ndaba indo bila isi ya haja ya renga maore je kaza leo hadi hairejeze Faransa kwezi ye muwahida ula huyo sazali bahi daidara muwadaula kwa enzi hatu yende arbitre yende moderateur wahe omwendo daima wahe za institution za hatu tumwambianizo banu yende uaswire mi continue yaho uzima ne mitsanganyiho yahe zentu zobonze yende dhamana wahoste wahe mikataba yobonze yende uhonsi yardia endese yesiasa yobonze yende unde unome yardia vehe ambassadori karmazen tizobonze nano wajeni wobonze wangu abu hao direct wao juu yende wakubali hao ya harai yende uhadisi mishirikano wobonze hardi haita mhono emhuwa heda ula Komori emhuwa heda ula yende mhuwa he sirikali hasabu ndizo yende uhonti emipaka hardi haendesa siasa ya ndani
yende uzingaro ya administration ndani ya daula yende wende ze pouvoirs ne ze pouvoirs réglementaires, voilà. Yende unome wando hazi wa wanamboma civili na military sha imwe daula ujwa udelege nguyojwa udelege nusu waheze zamana za hahe osormema wando ani madhamana he serikali ngwa mambo do gouvernement yende mwe jeshi yende mwe hedifai yobonze yeye ngena ipouvoir ya ushinda samihimu wandu wa hukumlwa yende article 54 ya mtongorongo wa jaka omba bahanu banu azalia warari yanda aba kamzia hodorongo wale vingu kamzia hodorongo wale vingu na rimwanu hambiye bometro mahamudu bometro mzimba ndani wandu wa sharia na mjemnambia mbahanu azalia wararia harima article 54 maitini ya baruani harima mkataba wa ushi harima communique wa ushi isine ila amjemnambia ombaba hanu azali ya rwaria ya menya omkonti mbaba hanu yambaka banu maureika banu haipua isindi hula shaya alama kan nyinyi kamtina hata mafikira tono kan roharinjiye niyambi keza hindu badi chonga shengo shindupa saibu nganya shengo tamparo naibu nandani wano mako fanya komunike ula wanaresu ala la maore watowa hanu wazima habo maunisao malaumwe Faransa kabati shangamonzo mfaransa mumbiseni mfaransa ngalarumu mfaransa utu ukambale azali bazalija yaula rengashe swahamvu ngamu mfarao za barindi emana mtomvu wa babahanu wazima hindi mamonisa kati haki zofanya vous êtes des lâches wala billah hata nikamuno haya ngama msema juristi wa hanyu wa hewa rambie ya article 54 inu wo waivumbua umabahanu azali ya wapuanda aba wanu lazima hukumla yabonga mpare mahakama Komoro ngampare mahakama Komoro hakata inu warejei wo wando wajusa ya article 54 wanu ngo juma udharau symbol ya daula ngo juma uposheo ezamana he daula ka wede symbol de l'etat comme stiri wa mando wa article 54 le président de l'Union est le symbole de l'unité nationale. Nongo mdharau amwezo nzao na mrumie sharia shinu kwezo tukufu ya mahakama na marumie na mrengo wandu wanu he article 54 mwateshe bani hakayaka mnomba kaende symbol ya daula abu wakapula shewu wakadharauga bomnarazida Mwenye kanan kemle tikanda njina biwa na nyesi wanuka Mwenyezi Mungu mbali ane hata hambe amsindi hane sonwe mahakama Komoro mahakama leo mweshele zizi wakawa walunga shina sharia tazimushi stahilwa article 54 nye mpara honi mrengo wandu wanu mwate prizo hakawa rwari ya sharia shatu ngwa ushewe sharia shatu halafu ujinga wa hao na uleba harban ngona akili Noko wo kubale sharia kinwanzo de azali babanu wanzo de azali wama de sharia babanu wanzo atake de sharia
chino ambako dashikubali wanafanya sirashikubali rambo kwa ndwanu kwa jahunani harima artiklo ivumbwa banu kabata tababa hanu azalia watrahi kabati kwa tina ushahidi wa ukazalia hatrahe komora sabule swala maore linu tikartasi tima yani tihanwani ikausinye mahadisi haumikataba baina ya Komori na Faransa kwa sababu ile swala maore ya bwe rais wa barabanonti piano aparwa mjemangala mikataba hiyo mwone ya trahindo na mnet baba no abasainu kamtodo rongoza karti uduni emdu tore sharia shino to sitar internet unje parisa Constitution de l'Union de Comores du 23 décembre 2001 révisée en 2018. N'y pas ça? Hayato Kaza. Constitution de l'Union de Comores juillet 2018. Ngajo jabon télécharger kenisho. Mwene mangalie article kwa vungula banu. Wandu wanasonga article bai watojua tabani amba hindi. Nside bala mwikende hata shana mreje bwana Komori simabani kwa wandu wala kwa sina hamu ya kalbana maorete azaliro harinjie kwa nando kaya wenda wendo wansesa swafi lesa kana mbe kaya e francase gwanzawe Faransa wazie et soutien hao osonuma azali ngona donc ngona wa wilo eze vote 2019 ngazo hata kwa jardi wanje wado wa wilo hata 2024 amjordi mdo wa wilo hata 2024 Kos abonge tujuanzano wa nyanyasi na mnejei e communique ya ushianzi hani metro Mahamudu na mzimba mvumwe ma juristi wa hao hakabaruani kayoshi na yesheleke kabona ngabo constitution haya mena mangali article fulani e kamono mdu hata article baone ma conseil juridique wahe ne ma conseil juridique wahe wa mzimba na metro Mahamudu ila tukovu article bahi shakabati bahanu banjuka makaya adali hatrahi hawata hewa jawaronise warantsodoro wadorongo wabahi baurisa unamboma dhamana otodorongo wabahi gwetsata manchaidi abonge kaja njeno ni so sikitifu wangu osoni maumnyanya ne mazankuhu manano mazankuhu yanzi wane francase wa ya partage arme dunia ya numa zankuhu banu mtonya bumatinia banu mnyibu matinia hakamko jambo mbeko barika bani wazungu wadu kabasa tababa hanu mwaka ujambe ka bane mzungu wamfana ufanye naye azalia hambia jao hamba jao asingana bokae angasima determine na singana mbisaude ngo zamba hizo kabasa banurenge maore hamvuma hana maha habasani urjwanza wirejeze azalile ongeye hamba ipulie kutukiri shama udunga rjodire zirongo hizo kasinizo atu samba karnauza uhamba kaya urenge maore hamvu anirejoelewa kwa nyanyasi wanu ngwafikiriu sawa nwako mwari ngwanzwe maore reje shawo ngwanzwa zalia rohe waje wasaiduku waritimizi namna wakanda zamana hinu waritimizi mtukamle watukufu ikaba mdo wanababa hanu balo bana sabu alhamdulillah haina mdu haitile charge ngeni yonga rangalia mnamtunanisha kaache bumana bala paragraph fulani babanu fulani wananyasi wanu ambe mfarata kaya tia haki zofanya sheha mwe hau hindi maudu armaze voti ngwa tukare mfana sound ka udikte azali hawiyambia azali ka utfandau ngamrudini mwambie yenyi
ke communauté internationale waniki wale soni azali rangu 2018 rangu dialogue ay assistance wandu wala waniki wale son ze assistance fanyiwa betina uko wajeni wa reject referendum ile loko jila mjeni la ndebu hali rifanya voti za marais za magouverneur za madepite betina tasomonio bonze ye communauté internationale wasango waramboka wa Komori waisango wajirengea udhamana kwa nauja wa diktazal nzujo rais mnajina shikana waruma ule wo zenongo za hao za hususarafa za voti ngoma independent ngwajo uzifanya ne dunia ngwajo kama zahidi iko Komori ngwajo kama zahidi kwa na ukaya kwa sanzo kaye ya independance yo sangione Komori l'indépendance financière azali hai reje zarma Komori kutuishia wandu walila wabala legeni wa miya mshahara bonze yokaja kaba amna rumenti ya Komori sidonu kwa ina manongoro kwa ndarfane ilfor linde msada bonze azali hajahazia senongo hizo yabo na mrohema rongo ben Faransa kana udikte hata marongo harmaze voti jukorolwa katina hata jilamba kati kubali hanganja kubali hakaze voti hizo za Komori ekikabono na negosiye wa changer sharia no maore ile ne département wa tazali kasna humbira homa toni hahe embabiyo na mkae makini abongena mwanzi hata na mfarie hata shem Faransa kana ushangaza zali kana ushangaza warumishaudo na zali embabiyo ngasimakini ngasimakini sana ngasimakini kartina zombo za wana shaza akili za hao na za hikma za hao Faransa ramanza rakamjanza hanyiwa atiniwa hana kwa ngurshangazo no hazinga ronko miyo banyinyi mjamjiba hama zankuhu ye communique ila la mazankuhu majieza ngamwambioni bo barwani bo metro mzimba wala mjieza mazankuhu abanga mparo mahakama Komori na mrumia article 54 mrenge majindu yao e matretirao mafunge parce que wao wafarizi wa Faransa na mangale communique yanziha wakajuma ufari ya Faransa ka ngala remote stona zali umret mtu kwa mstadar mahindi azali hambia Faransa kaya banuzo ngo ziru fa Komori ezo ngo za hukatsoni ha akabanuze mali za Faransa ya kolumia ndai wae hamika mifano kai elshini ilifanya tere ilifanya pare ilifanya yani hamwambia ngo zonji ko ngazoni hao ilijoanza zenongoza hanyu zuoni he hamwambia ze kweli abange ndakandan kemle wemna mukhtasari katika dani wambiye ni benuli wa Komori kai communique ya mazankuhu yanzi hwane frenkase ya tomuhone ni baruani bala mkaujeza mazankuhu wani hosoni mwale toifa la Komori hakakabati mkomori mwenza akli mwenza hikma yangale mazankuhu yala ya hundakanyo wanu mwanzao nsi ni wanu mwanzoro harenjiye hotinu wa Komori wanzao abange bala mwambari rejei harmarti kuyo 54 ngampare mahakama Komori he article ila huyo wandu anuarete wa watu ashirani baude maandi wa hensi ya Komori wandu wanyanyasi wa he frenkase hakanga ujuma udharau sheo ne sharafa shahida ula hata mpaka ndavo tosa na salamu juu ya hanyu wassalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh jazakumullahu khair.